HOUJIK Manipurda OIRAKLIBA IRANG ASIGA MARI LEINANA NGASI NUMIDANGWAIRAM Congress AMASUNG Congress ka CHATMINNABA WAKHALLON MANABA Political Party Taragi Meehut Shing Chief Minister ga Unnaduna Wari Shannagadouri Thanipan Henjilaklaba IRANG ASIGA MARI LEINANA Opposition da Leiba Political Party Taragi Meehut Shing na Chief Minister Unnaduna Wari Shannaba Pami haina ikiba chithi amage paukum oina ngarang Manipur Pradesh Congress Committee ge President ke Megachandada pirakre Ningthozam Geoffrey Secretary to Chief Minister na Tharakpa Cherol amagi matung inna ngasi numidangwairam pung tarukta Chief Minister and Birenga Wakhalon Manaba Political Party Taragi Meehut Singha unanabagi ayaba pirakibani hairi MPCC ge President ke Megachandana Chief Minister ge Secretary de ikiba chithi amada HOUJIK thokliba irang asiga mari leinana opposition da leiriba political party tara Aam Aadmi Party Communist Party of India Communist Party of India Marxist Forward Bloc Indian National Congress Janata Dal United Nationalist Congress Party Revolutionary Socialist Party Shiv Sena UTP AMASUNG All India Trinamool Congress ki Meehut Shing gi oiba mifam ama haukiba irai numita pangthuklaba matung Chief Minister unabagi warep ama laure warep adugi matung ina political party taragi Meehut kun manga romna Chief Minister unanaba ayiba cherol ama ningthozam Geoffrey Secretary to Chief Minister da pisin kibani Cherol adugi paukum oina ngasi numidangwairam pung tarukta Chief Minister ga unanaba ayaba pirakibani hairi Poina ngasi tajabada ten political party gi Meehut Shing ngasi Chief Minister ga uji thoibe irang si matang da wari chanane ha tajare si kana yaubigini kano ngasi gi bifam sida duka kamaina kari agenda da khanna bigini do habit thambiu da agenda di hojiki Manipuri level development je koi mar ju tawu ya ba tawre khoi ni haibi ya ba haire adi Manipur shanti porna basina maru e kumai shanti por kate ge shanti por kwai je khoi gi central government si gi mathau jam lei Manipur government mathau jam lei adu kumai na tawsi haiba du ne khoi na wai na du je maru e na khoi Prime Minister Narendra Modi je Manipur da khoi gi thoi ba tholok sida aje nasung da bai tare man wa ji phajan ngang da ba du na maje wangang na bai na magi matre no kam mo simo thangal tawri du ne ba ko parliament ta Manipur su la te aduna masida bai taw der Manipur all party team ma chief minister na lusinga ga chief minister na lusinga ga ko gi taxi hai bi ho bu du ne ko en taw se man ya ko ni ko mi lo pi ak te prime minister na ko adigi biren na lo pi ak te aduna ko mi am block ga ruling opposition khai na Narendra Modi je unasi adu Manipuri suje amadu thamji haibaduni maruina adu ne taw tu jaduna koi biren da pine na memory na mam jakoi ne prepare tawi adu hoen pini adu koi hoen madu finalize aur ga koi sign tor koi kitara na asida koi han mukhyamantri akoi yama ibo biauni MPCC akoi president inau akoi Megachandra yauni adagi yama ga kham yauni party lusinga ate prominent over kay yauni akoy na yang ni kunna unani ma open tawta adudi makhata nan degi sidagi wari sanara matungda koina Prime Minister unabagi kano se ngasi se unaba matungda lekhai ta bom di khoida phangani na asa tawba ya pra kwain tawi adu tawi manam di Manipuri ji Chief Minister si ina akoi lusing all political party irrespective of magi ko ruling opposition like na ko unani ko governor su hai na Prime Minister unanam sibi wa ko mazung ngamdre man hai Prime Minister ko an hawi ti sida ko na dola do li khai na Manipur leiba ruling opposition loi full la ko chatna unabagi mathau do leire Manipur gi teno yam grave oire situation je si phalan na bane ko taw do